Nu, va, kaip ir žadėjau, pradedu daily vlogą šiandien. Pirmasis daily vlogas bus. Su jumis sveikinasi Parkour Life, o pačiai rasite informacijos daugiau apie mane komentaruose. Ir kaip matome, labai gražus oras. Visai faina. Dabar su vienu čuveliu susitiksim. Varysim, paimsim biškelis kėsučiuko, nori, senelis. Ir ką, šiek tiek, man atrodo, patrikinsim, gal kažką pafilmuosiu. Jisai gal patrikins kažką. Nu, aš nežinau, ar aš trikinsiu, senai betrikinau, tai gal ir patrikinsiu, nežinau. Nu, tai ką, varom video. Last night I was messed up, but I hope you will forget. Please do me a favor, erase the things I said. Pull me a little closer, take away the pain. Remind me I got everything to lose. I'm better with you. I'm better with you. I'm better with you. So far away, guess my cord is full now. Go ahead, make a mistake. You say that you're sorry, and I'll say it's okay, 'cause I know I got everything to lose. I'm better with you. I'm better with you. You say that you're sorry, and I'll say it's okay. Visai nice, geras oras, varysim patrikėt šią. Gerai. Nusimato realiai ilgas kontentas, ilgas video, čia nusimato. Čia toksai, žinai, visas video vlogas, tai čia ilgas bus, blema. Daily vlogas, pizdės bus. Sometimes I say that I want. Tai va, dabar esam bėgę, susitikau, vat, kaip tu čia, Andriucha, zdravo. Tai ką šiandien suplanavęs? Fizinis žmonės. Kažkam į galvą, normaliai praleisti. Okei. Blemba, niekas nesimato. Už minutę, nesakėjau tiks. 14. Aha. Šoksime jautį, kad dabar ir tada varysim. Помню эти дни, помню те вечера, когда ты говоришь, что ты мне никогда не врала. Готов был идти с тобой в огонь или темноту. Я готов с тобой на все еще чуть-чуть, и я возьму ее прямо тут. Касание ее губ, по телу медленный ток, прикосновение рук. Ты, может, скажешь, я глуп и вовсе сошел с ума, но я лишь скажу одно: ты больше мне не нужна. Снова исчезая, и больше нас с тобою нет. Просто исчезая, и больше нас с тобою нет. Снова исчезая, и не говори, что ты только моя. Просто покидай меня, покидай, да. Просто покидай. Dabar viskas, dabar namo čia varom, kampam. Susimontuosim kokį vidosą, pasidarysim dar vieną, muzikus aišku. Ir tada 6 valandą maždaug šausim patrikint. Na ką, toliau tęsim video vlogą. Dabar einu pas draugelį. Kaip planavom, jaučiu, dabar varysim prie jūros, patrikinsim.
Kažkas manęs turbūt papilmos. Viskas įdūdus. Tai ką, jaučiu, pabandysim pašokuot per langą, gal išlysomis. Eimi! Opa! Gerai, karoči, einam į vidų. Čia ir ženklas, kad tai vidų reikia. Na ką, dabar kilsim pas Dalbajobą, pas draugelį. Čia pizdyt, čia laiptiniai, čia ir pizdyt. Tai blėt, vėl smačiau beveik aukštą. A jo, dar turim varyti pasims pasipildyti sąskaitą. Nu tai sveiki, pasveikinkit daily vlogą šiandien. Na, tai nebūkit naglas. Užsisegėt saugos diržą, ne? O mėgoji, ne? Ne, nemėgoju. Nemėgoji? Ne. Nemėgoji šiandien? Aišku. No hesitation when I see something that I like. Tai va dabar iki kioskelio. Kioskelį nusiperku pasipildymą. Ir tada šaunam į autobusą ir varom prie jūros. Net karšta. Maudysimės, o neįmi. Tai žiūrėk į kamerą, kur ten žiūri. Kioską, blėt, jau būtų biški. Tai jau normaliai. Your name on the screen. Are you thinking of me? Or falling back into the same old habits? You're back at the place that you said you hated, just hoping that we'll run into each other. You're making bad choices when you should've gone home. Well, I can be the only one who tries so hard to shake it off. Making bad choices when you feel a bit lonely. Well, I can be the only one who feels a little lost when I think of us. When I thought that I just forgot, then I mess it up. Well, I can be the only one who's lost when I think of us. When I thought that I just forgot, then I'm missing us. Well, I can be the only one who's lost. Wake up from a dream. Are you dreaming of me? Although you go to bed with someone new now. Yeah, all the memories we made, could you throw them away? Or just put them somewhere safe where no one finds out? Yeah, making bad choices when you should've gone home. Well, I can be the only one who tries so hard to shake it off. Making bad choices when you feel a bit lonely. Well, I can be the only one who feels a little lost when I think of us. When I thought that I just forgot, then I mess it up. Well, I can be the only one who's lost when I think of us. When I thought that I just forgot, then I'm missing us. Well, I can be the only one who's lost in my mixed emotions, oceans of feeling hopelessly lost. So lost. Lost in my mixed emotions, oceans of feeling hopelessly lost. So lost. Yeah. I know that you wanted me. The fact that you're missing it, the good and the bad, the over-dramatic love that we had. Know that you never tell, you're keeping it to yourself. But I can be the only one who feels a little lost when I think of us. When I thought that I just forgot, then I mess it up. Well, I can be the only one who's lost when I think of us. Ką čia turim? Parodykit, ką čia turit, pana. Meduolis. Skanu? Kaip skanu. Opcija. O, įlendas koksai negražus. Čia yra kumštis. Sėkmės kumštis. Blet, kiek nusivalo, pizda. Opcija. O, įlendas. O, blet, kaip nahu zybis prie jūros. I just can't let you go.
Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my Nu kaip tau dieną praleista, ką? Gerai? Vandenuk zaibys, ne? Visą dieną šiandien prie jūros. Aišku, dabar tik tai jau su batais. Saltonus darėm. Taip. 3-5. Durnas esi. Eik tu nahui, debilas. Let 40 užmes. Gerai, viso, atsveikinam su daily vlogu. Davai. Nu. Davaitis. Čia buvo parkour sporto aikštėje, baigiam video vlogą. Daily vlogas tikiuosi jums patiko. Spaudžiam like. Prenumeruojam. Ir laukiam kitų video. Čia buvo Parkour Life. Ir gražus vakaro. touching you slowly in the back of my car.